بله تماشاوان هجا جوینا وزیرین در وین ترکیه سوریه لموسکو به بشداریا وزیر در وی روسیه جیم هر وها هاتنا شاندک امریکی جبونا بینکاری دناو بینا حسد و ترکیه ده هم در واسی قامش رو دبن فرید سعدون شروکاری سیاسی میوانی منه سلاف بو تککی فرید کک فرید yani de mijarên gelek giring dibin wezîrên derveyên Tirkiye û Sûriye li Moskow bi beşdariya Sergey Lavrov wezîrê derveyê Rûsyayê her wiha tê çaderê kirin ku wezîrê derveyê Îmaratê jî beşdarî bike. Yani giringiya vê civînê ji bo Ankara û Şamê tê çawa dibîne. var baş yani dinarên Amê de ev ya gelekî lê bi lezin dixwazin bigên rêkeftinekê navbera herd û aliyan de lê ji aliyên de jî yani aslangî gelek hene yani hatna wezîrên derveyê Îmaratê bê Şamê û hevdîtina wîna bi Serokbeşar û beriya wêna jî hevdîtina wîna bi çavîşin ya têkiliyên navbera wana de li ser telefônên çêbûn ev ya jî tê xwe yani kiriniye yani Îmarat bi xwe jî bi roleke radibet navbera her du aliya de ji bo rêkeftineke ji yani zikbûneke navbera her du dibê avakirinê hêdî bi hêdî balî yani sazkirina têkiliyên navbera Sûriye û Tirkiyeyê bibe. Lê yani hetanî roja îro jî ji ber ev rêkeftina haneyê ev nêzîkbûna navbera Tirkiye Sûriyê dişê dibe ji alîkî tenê ve yani hevbendiyeke heye ji berê de hevbendiya Esetana ew Troykayê Esetanayê navbera Îran û Rûsya û Tirkiye de heye ew ya ji hetanî roja îro ew têkiliyên hani nehatine avakirin navbera wana de û aliyên dide yani aliyên ê hevbendiya Emerîkî û Ewropî قصدي تفرمد يعني حتى أنا كهلوستا أمريكا نهتي زلال كرن نهتي خياني كرن جبلير سر جاندني يعني برايس بردفت خارجات تربي أمريكي أو إنا رد كرو قد شنو جبنا كدنا برا شو دولة ده سوريا ده شيء ده وإنه قبول كرن وأمنا هلنجي يعني كأب جرى سر كرنا هاني هر سري كفاك الدولة تنج على خبر في كاره هاني رابط يعني حتاني أنا كهالوستن دولة الغرب درجة ترويكا إيران وروسيا تركيا ده حتاني روجا إيران قبول كرن يعني أنا كجافا جامدنارن دولة كندوفي يعني خليج إيج دخازن ببير روحانيرا بالنظر حرد أجاد إمارات ليش عليك ده بتيجي حتاني أنا كهالوسا السعودية نادي خياني كرن الوسا قطر نادي خياني كرن دولة قدس وردانا كواناي سرد إيران سوريا ده هي حتاني أنا نهاتي يعني ساز كرن أو هالوسطايا نهاتي ديار كرن شوية كفردي. كيف فريد جرينجيا يعني بشداريا إماراتي جد في بروسيدة. قالوا د برجبنديا چه آليان ديه يا سوريا روسيا يان تركيا جبركو دنا بينا تركيا وإماراتي ده قالك برسكري كالوزي هبون لينها أو جدي بشداري في بروسيدة ببن. Yani ve iki çavadılar kıyna. Yani ben İmarat devleti kemik jde hazaru hicdadi yani konsulxana xal Şam'e vekir jevn nuvra yani vekir u sefire wana hat li Şam'e bkari rabu yani yek ji kemin devletin Arabi egni zikbuna kad navara wana u Suriye'de çebu avj de ve danustandın bazırgani kad navara بازرگانی و آبوری يعني بتأكليه جهند نافرة حرد آلياده نهتن راوستاندن يعني 10,020 که حتی 10,022 ساله يعني نزدیکی $1,000,000 اف دانستاندن بازرگانی نافرة امارات و سوریه ده يعني دولت یکمین و ایک لیکن بازرگانی نافرة مناد نهاتون برین امارات دخوازه يعني جابا بچاره سرکرنه که سیاست سوریه ده به آواکرن اوایجه به پارنمینه يعني پارا کوینا دور ده به افج آلی کی ده سين بخش دكتي سوق وبازارين كندافي جبرولوجي يعني نزيكونا نافرا سينو السعوديه شو بتساج امارات انا ناخذ اويا بيبار بين دورد نافرا وانا وقت قابا يعني امارات نارك اويا دوله تبذير ولا هانيرا يعني كي دوله هانيرا نافرا تركيا سوريا تجاره سفرنا كسياسه سوريا ميمي اويا جي بيبار نمين جبر يعني خيانه واشكري يعني هفبنديان نافرا قطر وتركيا دفيواري هانيده امارات الخواز او بشكل جوی چاره سرکرنا سیاسی که چه بده
حطاني انا كاج حطا كيجان استي وامارات كارب يعني بيرول هاني راب بقرا كويناج كثير كثير يعني امادت بينه جبوها بينتنا كدنا برا تركيا وسوريا ذي سرعه امارات وحطاني انا كاج يعني بهالوسط ديسان بذكر بهالبس دولتي يعني امريكي والشعالي في امارات نروي قبول بكني بيرول هاني راب يا رانا وچرا دا امریکا بل سر پیشتی دا یانیا پرایس سر اگه نزیک بونه کدنا براوی و رژیم دی چه ببین ام آدمش يعني كي فريد قالوا اف نزيكاهي اغو تشي دبا يعني ام دكارن ببيجنغو بينغاف درب آستا هفديتنا سروكان ودچه كو امارات جي آمده ياخو نشاندايا كو او جيفين لامارات لدار بكبه قالوا أبيك رواتيك نادي رجيما نهال سوريا يعني برسكرينك او يعني برسك ما زند فيدا كده هي حطاني انا كاجي اقدر نستندني برجيم سوريا ردكن بيجين حطاني روجا ايرو او دسالاتك روا يعني حطاني تركيا دسبيك هذا حزار يازاد تاني روجان ايرون دغوتا اوايا رژیمک کتی و رژیمک نروا یا آن دروجا ایرو دبیجن نه يعني ده سلطة روا د سوريا ده اف رژیم هاني و بقر نفرد يعني دام ساندني بابوانا روي سانتبر متكفن شويه كنورمال ده قال لك دولة ثانية يعني دولتنا عربية كيف بقر يعني وقت الجزائر يا وقت تونس وقت نفسها في هالوسط هاني دستين دبيجن افايا يعني وقت روا ليتين نارين وشفا بحرين وامارات او انا اجي وقت يعني كرم قصر خانه خل سوريا بقراندن وكبري فبشكل منظن هي كسين كدقوت تندبي افريجيم هر ونمين وروختنا ريجيم تهران ايرو بقريان ويا بسالاتك روايه ودبي جنبرتي كليك بيرا بين افكر هيليك ابيا ارتشتهانه خدمتان في ركبتك انا دخوازي بيجي ليه يعني هفدتني لك الدناري يجي شيء وأنا بيتنو إنني سيكبه يعني أنا جاتنا تركيا وين إيجاد بند إيصال شارما جيرمانه قال شارما هبديتك سروكاتي نبض آليات شيء كي فريد نهاج عالية كي دين و إديايا كي قالك بالكيش هي تيجو تنكو شاندك أمريكي بسروكاتيا برپرسك بلا بلند تي أنقرة جبوكو ناف بينكاريه دنا بينا أنقرة وحسدة دبكة يعني تفيكي وكي بينغافكي أمريكي لدجي في بروسيا دن دبيني نرخان دناتي چيه؟ يعني هولدان امريكان بداوينا هاتن دبي وري هاني يعني دبي مجاره هاني امريكا قال لك هولدان يعني ام دزانين بريا اف هذه اثنين هاني شم هذيتنا فرمي قال موسكو شيبو دنافرا تركيا وسوريا ده وبشداربونا لافروف بريا ويناجي معنا هاتنا ما كورك قامش لوبو وهبديتنا بسكرداين قصدير اللي دار خصوص بيدا برامج تشو تركيا هبديتنا بالبرسيارين تركيا تشيبو جيمس جيفري هات انقراين وابدا مستندين انقرا يجي هات دار خصتن روسا بخا يعني الكسندر تشايكو دجارا سردانا قامش لوكر وهبديتن ب سرکرداین قصدیر کردن جمعه بگن ریکفتنه افهمتانی هانی حتانی روجا ایرو بردوام امریکیجی پروژه کوانات بردای امریکیجی برج هولدانه گنافر قصدی و ترکیه خوش بده لی مخابن يعني وقت تركيا دبيجي قصدي برجاك بشك بسر PKK ve ilişkim Türkiye ne kabul kırın Amerika bxoji reveriya kanu be ava kırın yani peyade bir yani kırın at salat alfe tayar reveriya lütfen yani kırın ge avaya hati biri ji PKK u tid salat PKK ser reveriya fasal pe taberetine Türkiye vena kanat yani idara kanu be av kırın ev işgal ki devara mebin ji Kurda ve Suriyan ve yani Rusya gibi دوی چاغه yani Türk bena kat yani matır Türk de bejin yani bir şey dedi azen ve matır sine rakin hole bu Türkiye rev kasade avaya yani reveriya
برای سوری بله دکتر سپاسیاتت کم دکتر فرید سعدون شروعکار سیاسیش قامشلول گلمه